Thank you si Syra Subux, DG Wendy, Sis Marles, Tony's Official. Thank you sa pagpunta. Yan. Good morning, DG Wendy, Syra Subuk. Thank you, Sis Marles, sa pagpunta.
Sis AVR, thank you sa pagpunta. AVR Vlogs, Nanay Marlene, TG Wenry, Sarah Subok, Maris Polito, Tony's Official, thank you sa pagpunta. Thank you guys. Mute ko lang po guys. Thank you ulit.